svetom, ko vlada nama, možemo li se suprotstaviti, okvirno tema o kojoj večeras govorimo, a o tome govori dr. Miroljub Petrović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. I odmah na početku, evo, kako da vas predstavim, vi ste doktorirali filozofiju, geolog ste, direktor Centra za prirodnjačke studije, religijom se bavite, a sad čuh i medicinu, to je nepoznanica. Znači, ono krajnje pojednostavljeno, neću da vas pitam, ako biste morali se predstavite, šta biste rekli o sebi, ko ste zapravo vi, ali evo, kad je u pitanju vaše obrazovanje, vaš znatiželjan duh, šta ste sve završili i šta je vaša zapravo osnovna misija? Pa kad me pitaju da se predstavim, ja najviše volim da se predstavim, da kažem da sam direktni potomak Kučkog vojvode Radonje Petrovića, guvernera svih brda, čovjeka koji ima jednu veliku harizmu, da je uspeo da okupi sva brdska plemena i bratstva u jednoj misiji oslobođenja od ropstva. Tako da to je ovako moja najveća titula, jer kada sam proučavao i krenuo da istražujem tradiciju, to me je ponukalo da krenem da istražujem sve ovo što sam kasnije studirao. Ja sam prvo studirao elektrotehniku zato što kao potomak tog čuvenog vojvode Radonje trebao sam da budem u svemu najbolji. I kad sam bio klinac nisam znao šta ću da studiram i onda sam pitao koji je najteži fakultet, koji je najbolji. Onda su mi rekli elektrotehnika. Iako to mene nije mnogo zanimalo, ja sam to studirao. Međutim, moje pravo obrazovanje je bilo kada sam sa 25 godina došao u te Kuče, odakle potičem, odakle i vojvoda Marko Miljanov čuveni. I kada sam se sreo sa ljudima s koja sam viđao samo jednom kad sam bio 5 godina, sa mojim stricem Mišom Miljanovim Petrovićem, čuvenim guslarom. I onda se moj svet preokrenuo. Vidio sam jedan drugi sistem vrednosti. Tradicija, moral, religija, junaštvo, požrtvovnost. I vidio sam da sam među tim ljudima ja polupismen, da ne kažem nepismen. Dok sam bio u Beogradu i dok sam se kretao po velikim gradovima, ja sam svuda bio najpametniji. Bio sam i u košarci, jedan najboljih i tako dalje. Bio sam nezadovoljan. Kad sam došao među te skromne ljude, ja sam tamo vidio koliko sam siromašan. I onda sam krenuo da istražujem. Teo sam da, pošto sam vidio da se sve bazira na moralu, a temelj morala je religija, krenuo sam prvo da istražujem geologiju, jer geologija je najvažnija naučna disciplina koja će da verifikuje da li je Sveto pismo tačno ili nije. Uzeo sam smer paleontologija, fosili koji pokazuju da li ima prelaznih formi, da se desila evolucija. Geologija je bitna zbog starosti zemlje. Vidio sam da je Sveto pismo u svemu naučno verodostojno. Onda sam krenuo da istražujem medicinu, nije mi se svidela ova zvanična medicina, pa se sklopila situacija kad sam imao neka predavanja u Americi, saznao sam tamo da postoje lekari koji neguju tu drevnu medicinu, tu originalnu koja se zasniva na zdravom životu, na higijeni, na svemu onome što su naši preci znali. I to mi je došlo baš onako sjajno, tamo sam završio medicinu, a pošto me religija jako zanimala, ali iz jednog naučnog aspekta, jer sam hteo da upoznam zakone tog duhovnog sveta i kako to funkcioniše. Jer religija se ne bavi samo duhovnim aspektom, bavi se i čovekom i zdravljem. Vi u Svetom pismu imate zakone zdravlja, imate zakone porodice, zakone sreće, zakone krivičnog zakona i tako dalje. A imate objašnjen taj duhovni svet koji je vrlo bitan za ovu priču o novom svetskom poretku o kojem ste želeli da danas pričamo. Znate hebrejski? Tako je, hebrejski sam učio da bi mogao da čitam Sveto pismo i na originalu, ali znate, ako hoćete da proučavate Njegoša, možete da ga čitate na nemačkom, ali kad ga čitate na srpskom, to je pravo razumevanje. Tako isto kad čitate hebrejski, vi onda vidite, možete vi iz prevoda puno da vidite, se razumemo, ali kad uđete u original, to je jedna potpuno nova dimenzija. Tu vidite takve aspekte koje inače ne možete da vidite. I o tome možemo da pričamo. To je posebna tema. Tako da sam ja doktorirao dok smo zajedno vi i ja, da kažemo, učestvovali u radu televizije Palma. Ja sam tamo snimao jedan serijal koji se zvao Čudesa stvaranja i zbog tog serijala meni je zabranjeno da branim magistarski rad na Beogradskom geološkom fakultetu, jer sam govorio protiv evolucije, a u prilog koncepta stvaranja ili kreacionizma. Tako da sam nastavio studije ne na geološkom fakultetu, nego na filozofskom fakultetu i u inostranstvu, pošto ovde nisam bio baš poželjan zbog svojih stavova. Tako da sam u inostranstvu doktorirao na filozofskom fakultetu na temu povezivanja nauke i religije. Sve to što ste otvarali kao teme zapravo je u suprotnosti sa nekim konceptom stvarnosti u kojoj mi živimo i obično kada se te zabranjene teme
pokrenu u medijima, onda svi oni koji to rade dobiju etiketu Nemanju Ruku ili čudaka, ili oni koji zagovaraju teoriju zavera. Pre par godina smo videli da je to termin koji je CIA namestila. Ali naravno nećemo se baviti tim manje više, da kažemo, opštim poznatim stvarima. Malo pre, nisam planirala, ali kada smo u domenu teologije čoveka, da li biste mogli onako u kratko pojednostavljenoj formi da kažete, pošto živimo u materialističkom svetu, živimo u civilizaciji uspeha, u jednoj gramzivosti gdje svi hoće više, veće i tako dalje. Šta je čovek pre svega? Da li je on materialističko biće ili je duhovno biće? Čovek je jedno i drugo. Znači, čovek je, kada pogledamo anatomiju čoveka, ona je najbolje objašnjena u drugom poglavlju Svetog pisma. Čovjek je stvoren od dva elementa. Od materije, dakle čovjek je oblikovan od mrtve materije, ili kako se to kaže, prah zemaljski. Kad pogledate čovjeku anatomiju, više od 99% našeg tela čine 4 hemijske elementa. Vodonik, kiseonik, ugljenik i azot. Manje od 1% su svi ostali hemijski elementi. Dakle, u hebrejskom originalu kaže da je tvorac čoveka jacar, što kaže oblikovao ga. I mi smo zaista oblikovani od mrtve materije, a plan po kome smo oblikovani je zapisan na molekulu DNK gdje se nalazi informacija našeg plana. Onda je u taj fizički aspekt ubačen duh životni i formirana je duša. Dakle, duša je spoj tela i duha životnog. Tako da je čovjek i telo i duh. I kao što on treba da održavamo naše telo, tako je bitno da održavamo naš duh. Domen fizičkog zdravlja, tu će se mnogi složiti. Znate, zdrava hrana, život u prirodi, fizička aktivnost, spavanje na vreme i tako dalje. Međutim, duhovni aspekt je mnogo važniji, jer bitka se vodi u glavi. I vi sad čoveka hranite duhovno sa informacijom. Do sad ne pričamo šta je zdravo da čovjek jede, i to je piše u Svetom pismu, o tome govori i ozbiljna medicina, ali taj duhovni aspekt o kome mi ćemo danas da pričamo, to je domen informacije. I sada mi možemo da se drogiramo sa lažnom informacijom. Evo, da citiram jednog čoveka koji se deklariše kao ustaša. On je napisao knjigu koja se zove Planirani haos, da mu ne spominjemo ime. On je bio visoki političar u Podrinju, tamo odnosno taj deo Srebrenice Potočari. On je, inače, musliman, izjašnjava se kao muslimanske veroispovesti, iako kad vidite kako živi, nema veze sa muslimanskom religijom. On se izjašnjava kao musliman, on je bio visoko rangirani političar za vreme ovog rata na prostorima Bosne i Hercegovine. I on u svojoj knjizi, koju je inače objavila Udruženje Majke Srebrenice, on tu govori kako je odrastao kao mali na selima gde se pričalo i gde su veličali Ante Pavelić, Jure Francetić, Handžar divizije i tako dalje. On veliča ustaški pokret. To sad nije bitno za ovu priču, nego onda priča kako prave muškarčine su one koje se u kafani pobiju iz čista mira, koji će svoju ženu da ostave zbog konobarice koja je došla iz Srbije i tako dalje. I na kraju on kaže kako je bio na predavanjima koje su držali Ali Izetbegović i tako dalje. I njega je podstakao taj nacionalni ponos. I on kaže da je nacionalni ponos veća droga od sintetičkih droga, od žena i od alkohola. Čim on to kaže, znači da je on to sve probao. I to kaže za 3 koplja. Znači, nacionalni ponos. Za 3 koplja od sintetičkih droga, od nemoralnih žena i od alkohola. I sad pazite, vi imate falsifikovanu istoriju. Formirate falsifikovane nacije. I vi ljude drogirate sa lažnom informacijom da su oni, ne znam, neka nova nacija, da imaju neku lažnu istoriju. A šta je s nama? Zašto mi, evo da kolokvijalno potrebim tu reč, kad kažem mi mislim na Srbiju, zašto mi nismo na taj način drogirani, jer nam se istorija ponavlja, imamo Jasenovac, Drugi svjetski rat, pa slična sudbina početkom 90-ih u Sarajevu, u Zagrebu, srpske porodice su ostale, smatrajući da im se neće ponoviti 1941. godina, ponovila se i na prostorima Kosova i Metohije. Dakle, zašto smo mi ponavljači istorije? Zašto mi nemamo taj odbrambeni mehanizam da razumemo ono što se dešavalo
Je li to šta, zbog falsifikovane istorije ili zbog Ne, nema to veze sa falsifikovanom istorijom. Falsifikovana istorija vam daje identitet da vi vidite da ste potomak slavnih junaka koji su živeli tako, tako i tako. Dobro. I onda kad vi to znate, da su vaši preci bili uspešni, da su bili veliki, onda vi hoćete da se identifikujete sa njima. Razumete? E sada, pitanje Jasenovca i ove pogibije koje smo mi imali, to nema veze sa istorijom. Da smo mi u tom smislu ponavljači. Ali ona se ponovila na ovaj način 1991. Ona se ponovila zato što smo mi živjeli na jedan pogrešan način. Znači, mi živimo na jedan pogrešan način i zato stradamo. Ja sam ovdje govorio o identitetu. Znači, naš identitet jeste falsifikovan. Mi ne znamo, evo vi pitajte današnje srpske istoričare ili intelektualce odakle ime Srbin. To neće znati, 99% njih neće znati da mu odgovori. Ili, na primjer, Dušanovo carstvo su zvali Magnum Illyricum. Šta znači ime Iliri? Odakle potiče? Oni neće znati da nam kažu. Mi možemo i o tome da pričamo. Ali ovdje mi imamo jedan drugi moment. Imamo domen stradanja. Zašto mi stradamo pre 100 godina, pre 50 godina? Zašto nam se sprema novo stradanje? Zato što živimo na jedan pogrešan način. Vi da pitate babe od 70-80 godina, babe će vam reći, vidi sine, moja baba je meni pričala. Moja baba Anđa iz Bjelopavlića. Kaže, sine, vidi, ovdje su za vreme Drugog svjetskog rata dolazili, pošto su moji iz Crne Gore došli u okolinu Leskovca, one žive u jednom selu kod Leskovca, kaže, vidi sine, ovdje su dolazili iz Leskovca i plaćali su zlatom kilo brašna. Zlatom. I sad to nije poruka i pouka ljudima koji danas žive, koji vide da se spremaju strašne stvari, da je rat tu pred nosom, da je pitanje kad će to da bukne. Naši političari pokušavaju tu da negde plivaju, da nešto pokušavaju da se spasi, šta se spasti može, kao što je pokušavala Vlada Cvetković-Maček. Hajde da probamo tamo i sa ovim Londonom, da probamo i sa Hitlerom, da tu... Znate, ne možete vi da se... To je kao kad imate dve ulične bande, ili evo pogledajte za vreme Drugog svjetskog rata. Prođu četnici kroz selo, oni mobilišu sve muške glave. Prođu partizani, komunisti, oni... I sad vi ne možete da kažete ja ću budem neutralan. To je jako teško u ovom svetu. Vi možete da budete neutralni ako se dislocirate negde u prirodni ambijent i da kažete sad ću ja da pokušam da se dislociram. To je najbolja opcija. Ali ljudi koji su u gradovima i koji su navikli da žive na jedan način, molim vas, oni dođu, pogledajte Varšavski geto. Jevreji kao neće biti žive po gradovima, ovih samo opkole i krene klanica. Isto tako u NDH ili u drugim. Neće biti rata, pogledajte Sarajevo. Ali to je slika ljudske intelektualne lenjosti. Neće biti rata, preovladaće razum. To su samo izgovori za njihovu lenjost da oni spakuju kofere i da kažu daj da brišem spašam živu glavu. I to mi danas imamo i ta istorija se stalno ponavlja u smislu tih grešaka. Dobro, izvinjavam se. Bacon kaže znanje je moć. Kakav je vaš stav danas? Koliko ljudi imaju tu vrstu moći? Dakle, intelektualnog znanja, u kakvom svetu živimo, ko vlada ovim svetom, s kim smo mi zapravo u sukobu, ta čuvena priča dobra i zla. Pomenuli ste naše pretke, nepismene, koji su neke elementarne stvari znali, ko vam je prijatelj, ko vam je neprijatelj, i to nisu dovodili u pitanju. Mi danas vodimo stalno besmislene rasprave da li su nama veći prijatelji Rusi ili, recimo, Zapadna Evropa, Evropska unija. Dakle, iako je to elementarna činjenica, kad god su dolazili, oni su ovdje dolazili bombama i puškama, nikad nisu došli bez toga. I 99. su svi došli zajedno. Dakle, razgovor s vama jeste zapravo u tom smislu važan. Dakle, šta mislite, koliko ljudi znaju? Koliko razumeju svet u kome živimo? Ako ga ne razumeju, mogu li da mu se suprotstave? Naši preci su bili mnogo pismeniji od nas, u smislu da su znali mnogo više o životu. Mi smo pismeni, završili smo neke škole. Pa molim vas, u današnjim školama vi ništa ne možete da naučite. Škole koje su išli naši preci, to nisu bile akreditovane škole od svetskih naučnih institucija. To su bile kućne škole gde su oni učili da rade, da poštuju roditelje, gde su znali porodične zakone. O tome bi mogli da pričamo 5 emisija i to je ekstremno bitno. Nemamo vremena sad o time da se bavimo. Znači, naši preci su znali da žive u prirodi, da opstanu u prirodi, imali su adekvatan sistem vrednosti. Oni su imali jednog sveštenika na njih 3000, koji im čita iz Svetog pisma, oni slušaju. Znate, Biblija je pisana za nepismene jevrejske pastire. Nije u Bibliji neka filozofija koju ne mogu ljudi da razumiju. Pitanje su jednostavne stvari. Oni su
Jedan poznati biolog iz Hrvatske koji se bori protiv GMO-a, on je rekao, kaže, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva ona znanja koje su naši preci akumulirali o životu i radi u prirodi, mi smo izgubili. Znači, znanja koje ima savremeni čovjek. Savremeni čovjek je najgluplji čovjek u istoriji. Ljudi pre 100 godina su imali mnogo više znanja nego današnji čovjek. Sa druge strane, mi danas imamo veliku količinu informacija. Tako da to zaglupljivanje koje mi imamo od kolevke pa do groba, kojima nas bombarduju, ono može da se nadomesti velikom količinom informacija, tako da ljudi koji su pametni, koji žive po svojoj savesti, koji hoće da istražuju, koji kažu čekaj bre, ovdje nešto ne funkcioniše, oni mogu uđu na internet, mogu da se informišu i kako kaže Isus Hristos, ko traži naći će. Tako da svaki pametan čovjek i danas, i pre 3000 godina, i pre 100 godina je mogao da se informiše i nije morao da strada. Jednog dana, kada Bog bude napravio red i kad svako će moći da vidi život bilo kog čoveka, da je svako mogao da se izvuče, da se iščupa, da je uključio mozak. Koristio logiku. Tako je. Znači, kada govorimo o znanju, pa vi u Svetom pismu imate, Bog kaže, izgibe moj narod jer je bez znanja. Ali o kom znanju Bog govori? Tu se koristi hebrejski glagol ladat, znati. Taj glagol se koristi kad se kaže pozna Adam ženu svoju. To je jedno posebno znanje između muškarca i žene kad uđu u brak. Kada mi tvorca istinski poznajemo, kad mi razumemo zakone sveta u kome živimo, znači čitamo Sveto pismo, tu su dati svi zakoni. I kada vi živite taj život i vidite kako živite po tome i sve vam se dobro vraća i napredujete. Onda imate to lično poznanstvo sa tvorcem i to je najvažnije znanje. Ovo znanje koje se danas ljudima servira, to nije nikakvo znanje, to je zaglupljivanje. To su informacije koje vama u životu ničemu ne služe. Da, ali mozak je kompjuter, on prima te informacije i sve na nivou utiska, čovjek ne koristi logiku vrlo često. Dakle, ne pita se, a zašto? Sad ulazimo u ono što je osnovna tema, da kažem, vi ste napisali knjigu Ko vlada svetom. Imamo i priručnik, to mi je bilo asocijativno, priručnik za Srbe početnike i Turlakov ima to jednu sjajnu knjigu jer smatra da smo svi početnici u srpstvu. Vi imate sličan priručnik za početnike, ali ne u istoriji, nego u religiji. Da, ja sam napisao knjigu koja se zove Pravoslavlje za početnike. Jer smo svi zapravo početnici, to je tačno u religiji. E sad, da ne napravimo grešku sa mnoštvom informacija, ajmo da pojednostavimo, dakle, mada moji gledalci su involvirani u temu o kojoj mi večeras govorimo. Da bismo razumeli svet u kome živimo, moramo razumeti prvo ko vlada ovim svetom. I šta bi bio vaš odgovor? Običan građanin misli, pa dobro, demokratija, izlazimo na neka glasačka mesta, glasamo za nekog i poštuje se snaga volje građana. Šta vi kažete? Ja ću citirati reči onoga koji je stvorio ovaj svet i koji je bio na zemlji pre 2000 godina u ljudskom obličju. On je kazao da ovim svetom vlada Sotona ili Satan na hebrejskom. Sad kad ja to kažem, ljudi, pošto ogromna većina ljudi su teološki nepismeni, da ne kažem polupismeni, ljudi će reći šta ovaj priča. Mi ako ne znamo duhovni svet da postoji, i ako ne znamo teologiju, teologija je najvažnija nauka. Mi ako ne znamo teologiju, mi ne možemo da sadimo luk, a kamoli da se ženimo. Ti stari zakoni koji su naši preci primjenjivali za ženidbu, to su biblijski zakoni. Kad pogledate kanon Leke Dukađina, Leka Dukađin je bio čuveni srpski junak, koga su sad svojatili ga i ovi oni. Imate tamo jedan zakon koji kaže, koji je potpuno nepopularan, da je žena u kući domaćica oslobođena svih poslova. Kraj priče. Ona ima da se posveti deci, ima sluškinje koju u kući se radi i njoj onda nije problem da rodi 10. Mi sad kukamo, ne znam, o beloj kugi, pa zato su krivi muškarci koji ženama ne mogu da obezbede da funkcionišu. To je danas potpuno neprihvatljivo. Vi sad kad ljudima kažete, to će opet da im bude da postoje duhovna bića koja mi ne vidimo. Znači, tvorac u Svetom pismu nas ne kaže samo kako se ženimo, šta da jedemo, kakvi krivični zakone da imamo, nego nam kaže da postoji svete duhovnih bića koje su izuzetno moćne. To vam je analogija otprilike ovako. Vi i ja sad sednemo u neku mašinu za vraćanje u prošlost, vratimo se 200 godina u prošlost, sa svom ovom našom tehnologijom, uzmemo videoprojektor i ja i vi sednemo tamo iza nekog brda i preko videoprojektora spustimo sliku, vi i ja pričamo. I pustimo tamo na stenu nekom pastiru koji čuva ovce. I on kaže, šta je ovo? Pa zvučnik, on ne zna šta je zvučnik. Pa donesemo, ne znam, automatsku pušku. Mi bismo ih fascinirali sa našim znanjem. Sad vidite,
Postoje duhovna bića, kao što je tvorac duhovno biće, koja postoje u ovom svetu, koja tvorac naziva anđeli. Kao što među ljudima postoji pobuna, među ljudima postoji pobuna protiv tvorca i onih koji su na strani tvorca, znači oni koji su na Božoj strani, tako i među anđelima postoji. Ta bića mi možemo da vidimo ako uđu u vidljiv deo spektra. Naprimjer, ljudi koji koriste halucinogene droge, kao što je LSD, oni imaju vizije. I prikazuju im se, demoni su izuzetno moćna bića koji mogu se prikažu kao sirene, polu čovjek, polu životinja. Mogu da naprave da vi sad vidite ovde nebeske svetove. Naprimjer, meni dođe čovjek i kaže, gospodine Petroviću, ja hoću sad nešto da vam ispričam što nikad niste čuli u životu. Ja kažem, jesi putovao po svetu, po nebesima i sretao sirene? Kaže, kako vi to znate? Pa rekao, znaš koliko mi ljudi bilo takvi koji mi to pričaju? Stotine. I sada vi imate duhovni svet. Čovjek može da bude nadahnut Božjim duhom kad radi dobre stvari, ushićenje. A može da bude opsednut, demonizovan. Dakle, duhovna bića koja mogu da nas opsegnu ti demoni, to vam je kao bakterije. Znači, vi ako ne državate higijenu, počnu bakterije se razmnožavaju, mi se znojimo i bakterije se umnože i mi imamo problema zdravstvenih. To može da bude u crevima, može da bude na koži. Mi ako ne poštujemo, znači, zakone higijene fizičke, to će nam se desiti. Ako ne poštujemo zakone duhovnog zdravlja, na primjer, idemo da se kockamo, idemo da činimo preljubu, idemo da krademo, idemo da lažemo, da ubijamo nevine ljude, onda mi postanemo opsednuti. Ili demon nas opsedne. Jedan od najpopularnijih, mislim, ja nisam političar, sada se dodvoram vašim gledocima, jedan od najpopularnijih i danas najviše promovisanih koncepta opsednutosti demonima jeste zaljubljenost. To je kad čoveku mozak ne radi, znači on ne gleda osobu suprotnog pola, da li će to da bude dobra supruga, da će da bude dobar muž. I on je hipnotisan, demonizovan i on će da ubije i sebe i ljude oko sebe i da rasproda sve u tom jednom bolesnom stanju. Kao kockar. Kad vi uđete, kockari su isto demonizovani ljudi. Ljudi u psihijatrijskim bolnicama, to su sve demonizovani ljudi. Vi njih ne možete lečiti tabletama, oni tablete mogu samo da spavaju. I sad pazite, vi imate duhovni svet. Vi o njemu ne znate ništa. Mislim, ljudi savremeni, ljudi ne znaju ništa. I sad imate vođu te pobune, anđeo, duhovno biće, koji se predstavlja jednom narodu u Indiji kao Šiva, drugdje se predstavlja kao Tamuz, ovamo se predstavlja kao Sotona, ovdje se predstavlja ovako, ovdje se predstavlja onako. I onda on, kao što Bog želi da okupi ljude oko sebe, oko dobrih načela, ovaj pokušava da ljude okupi oko loših načela. Novac. I sad vi imate dva koncepta. Koncept novca. Ako budem imao para, bit ću srećan. Sa parama mogu da kupim sve. Para vrti, de burgija neće. Sa druge strane imate Božji koncept. Ovo je sotonski koncept. I ljudi zbog para će sve da urade. I da promene veru, i naciju, i da prihvate svaku destrukciju, i nemoral, i tako dalje. Sa druge strane, Tvorac kaže da je naše najveće bogatstvo dobri ljudi. Znači, koliko ćemo biti bogati od toga koliko imamo prijatelja. Pazite, vi kad imate dobrog prijatelja i nekog ko vas istinski voli, vama možda bude lepo i na livadi, i u šumi, i u zgradi, i u zatvoru. Zato veliki junaci, da im ne spomenjemo sad ovdje imena, koji sede po kazamatima svetskim, srpski junaci, oni su srećni jer imaju sačuvano ono što se zove Božje obličje ili dostojanstvo. Vi čovjeka možete da ubijete sa pištoljem, sa sabljom, a možete da ga ubijete tako što mu oduzmete dostojanstvo. To je najgora smrt. Vi ste hodajući mrtvac, živite bez morala, bez dostojanstva. I sad vazite, vi imate dostojanstvo i vi ste u zatvoru, nekom kazamatu okupatorskom. A ovdje imate neki... Haškom tribunalu, da preciziramo. Dobro, to ste vi rekli. To sam ja rekla. A ovdje imate neke izdajnike, gnjide, ne znam kako da ih nazovem, koji šetaju ulicama bez dostojanstva, bez morala. Njima može rulja izmanipulisana da aplaudira. To ne vredi ništa. To je kao kad dođete u dom za retardiranu decu i napravite neku grimasu, nešto glupavo i oni vam se smeji kao bravo. Vi trebate da imate aplauz i tapšanje po ramenu od moralnih ljudi, od ozbiljnih ljudi, koji veličaju dobre stvari, koji su junaci, koji se žrtvuju za svoje i da imate blagoslov, odnosno tapšanje na ramenu od Boga. Razumite? Sad, dotakli ste, ako sve da prevedem, dakle, mi živimo u nekom svetu borbe dobra i zla. Apsolutno. Kada se kaže, da, demon, ljudi odmah zamišljaju nekog čoveka sa nekim rogovima. Vi ste to plastično objasnili, sile dobre i sile zla i suštinski naše srce vodi večitu borbu oko toga. Moral, pomenuli ste i vrlo često govorite o moralu. Današnji svet ne računa sa moralom, a kažu da ni moral baš mnogo ne računa, mislim, sa svetom u kome mi živimo. Zašto je moral važan?
Zašto je veronauka važna? Praktično od dete kad se rodi, zašto je važno da je uči, da je zna? Zašto je moral jedna od najvažnijih stavki ili obraz, ne znam, ili mi imamo sad Srbi, tu život bez obraza, stid. Zašto su to važne kategorije za psihičko stanje svakog od nas, za život? Pa vidite, problem ovoga sveta nije ekonomski problem, ni zdravstveni problem, to što imamo puno bolesnih ljudi, nego moralni problem. Znači, zašto ekonomija, zašto danas umire 40.000 ljudi, 40.000 dece svakog dana u Africi? Moralni problem, ne zato što nema hrane na zemlji. Oni bacaju hranu u more da bi držali visoku cenu. Znači, moral je bitan ako ste zainteresovani za Božji koncept stvaranja dobrih ljudi. Ako ste zainteresovani za koncept satanizma, gde zadovoljstvo ne proističe prijatelji, deca, dobri ljudi, nego novac. Ljudi koji imaju novac, kako ga troše? Troše ga na drogu, troše ga na nemoralne žene i troše ga na uništavanje drugih ljudi. To je koncept satanizma. Vi ako slušate ispovesti ljudi koji su bili u satanističkim sektama, postoje satanističke sekte na različitim nivoima. Postoje ovi klasični sektaši, postoje tajna društva. Koncept je potpuno isti. Ako hoćete vidite kako funkcionišu tajna društva i kakvi su to rituali, pogledajte film Širom zatvornih očiju, ali to je isti model. Imate drogu, znači u satanističkoj sekti imate, znači drogirate se, posle toga imate orgijanje i imate da se kolje životinja i pije se krv. Na višem nivou vi isto imate drogu, orgijanje i kolju se ljudi i pije se njihova krv. Kako živi savremeni čovek? Ljudi koji se bave biznisom, oni gaze po lešima. 70% radnika samo u Srbiji nije primilo platu na vreme. Znači njih ne zanima da li će to dete od tog radnika što tu radi sutra da jede. Znači, oni novac, kad pogledate s kim se žene, sve se žene s nekim nemoralnim ženama, pa posle razvodi, luda kuća i tako dalje. Tako da vi imate koncept koji nudi Sotona, koji rukovodi tajnim društvima, koji kontrolišu političare, medije, zakonodavstvo, sistem obrazovanja, potpuno kontrolišu, ide se na uništenje čoveka. Znači, uništenje čoveka kroz proces zaglupljivanja i tu morala nema. Ako hoćete dobre ljude, morate da primenite moral. Kad imate dobre ljude, onda i ekonomija dobro funkcioniše. Ljudi koji su moralni nikad nisu bolesni. Evo, pogledajte Amiše, da njih navedem kao primjer. Nisu oni savršeni, ali oni žive u prirodi, velike porodice, deca im se ne vakcinišu, žive potpuno prirodno, oni nikad nisu bolesni, molim vas. Naši preci su jako retko bili bolesni, jer su živjeli na zdrav način, na prirodan način. Znači, moral je reč koja u sebi podrazumeva sve zakone koje je Bog dao, koje mi znamo po savesti, ali pošto naša savest otupi i odrastemo u nijednom lošem društvu, imamo Sveto pismo. Znači, postoji tvorac, postoji Sveto pismo. U prvih 5 knjiga Svetog pisma imate sve zakone koji su potrebni čoveku. I zato je taj prvi deo Svetog pisma koji se zove na hebrejskom Tora, što bi u našem prevodu značilo učenje, imate sve objašnjeno. Naš centar je objavio novi savremeni prevod Svetog pisma, mi nažalost sa srpskom nismo imali Sveto pismo na razumljivom jeziku, čitamo arhaizme iz 19. veka. Mi smo objavili novi savremeni prevod koji može da se nabavi, ima ga na internetu besplatno. Tako da čovjek može da pročita Sveto pismo, prvih 5 knjiga su najvažnije, da se upozna sa zakonima. To su stari srpski zakoni. Znači, moral je ime koje podrazumeva sve zakone za stvaranje dobrih ljudi, jer to je uslov svakog bogatstva, pre svega duhovnog bogatstva, a onda i materijalnog. Jer pogledajte vi naši preci kako su živjeli. To su biblijski zakoni. Nemate vi po starim srpskim zakonima, odnosno biblijskim zakonima, penziju. Da vas finansira Međunarodni monetarni fond i treba premijer da pozajmi pare da bi finansirao 2 miliona penzionera u Srbiji. Nego vi imate da se ulažu u porodicu i obaveza sinova je da brinu o roditeljima. Zato imate u Kini, koja je drevna tradicija, gledaju da ako može da bude muško kad im zabranjuju da imaju više dece, jer kod njih je tradicija da sin mora da brine o roditeljima. I roditelji su obezbeđeni. Jednom ste govorili na nekom od vaših nastupa da se ljudi udružuju u bračnu zajednicu i da su to zajednice koje su prirodne. Kakav je onda vaš stav prema zajednicama u koje se također udružuju ljudi kao što su nevladine organizacije ili političke partije? Pa gledajte, ako se mi udružujemo
da bismo stvarali dobre ljude. Odlično. Ako se udružujemo da bismo uništavali čoveka, onda to nije dobro. Sad šta je kriterijum, šta je dobro, šta nije dobro? Oni će kažu, čekaj, ovo je kriterijum morala, sad ćemo da glasamo. Molim vas, oni kada su odlučivali da li je istopolna zajednica bolest ili nije bolest, oni su glasali. Znači, do 73. godine je to bila teški psihijatrijski poremećaj. Oni mogu da izglasaju da je zemlja ravna ploča. Sad pogledajte koliko su ljudima ispravni mozgovi, oni su sad pustili teoriju da je zemlja ravna ploča i ogromni broj ljudi u to veruje. Kao što su, tako isto kad se pojavio darvinizam. Razumete, ali ljudi ispravnog mozga u tako nešto veruju. Tako da lepo je da se ljudi udružuju. Ali šta je cilj udruživanja? Stvaranje dobrih ljudi ili uništenje čoveka. Ovi rade za novac i nađu neke budale i vide da oni imaju poremećen sistem vrednosti. Jer pogledajte, vi ako hoćete danas, ajde da pričamo otvoreno, ako vi hoćete da budete danas glumica ili glumac, ili pevač ili pevačica, pa vi morate da budete moralno podobni u tom sistemu vrednosti. Kraj priče. Isto je u biznisu. Ne možete vi da pravite veliki novac, a da niste u nekom tajnom društvu. To nema šanse. Znači, to nema šanse. Vi možete nešto sitno da pilićarite, da radite, da imate mesečno možda par stotina, par hiljada evra. Ali da vi okrećete mesečno 100.000 evra, 200, više. Prijatelju, nema šta ako se radi. Vidi, treba bi... Drugim rečima, svi koji su na ovaj ili onaj način na vrhu su deo sistema. Samo što imaju različite... tog sistema. Samo što imaju različite uloge, je li tako? Tako je, ali pogledajte vi kad čitate literaturu ljudi koji su u vrhu tajnih društava. Znate što oni kažu u literaturi? Ogromna većina članova tajnih društava ne zna pravu pozadinu tajnih društava. Oni se uključuju u tajno društvo. Ja znam ljude, imam prijatelje koji su članovi tajnih društava. Oni su se tu uključili zbog materijalnog interesa. Znači, uključio sam se, razumete, to je kao kad sam ja pitao moju majku pre, ne znam, 40 godina, 35, rekao, a dobro, zašto si mama ti, ja nisam znao šta je Savez komunista. Što si ti član Saveza komunista? Pa znaš, sine, to ti je, ti kad radiš sad, kad funkcioniš u ovom svetu, u ovom društvu, to kad si član, to ti je ovako kao neka preporuka, znaš, to je dobro. Ona ne razume tu priču, ona dođe tamo, odrobija to što dođe na taj sastanak tih Saveza komunista. Ali to je tačno. Ali to, sad tako isto i ovdje. To je karta za uspeh. Tako i ovdje. Vi, ja znam ove ljude koje ja znam koji su članovi tajnih društva. Oni nemaju pojma šta je to. Kaže, ja sam tu Miroljub, znaš, evo imam neku televiziju, morao sam negdje se učlanim, ili znaš, vidio sam da će da mi oduzmu televiziju. Ja sam sad, da li ću tamo, da li vamo, i on je ušao u tu priču, da bi, šta je pozadina? To njega ne zanima. I onda kad ga ovi pozovu tamo, vidi, ima naš prijatelj, čovek, treba da mu se završi ovo, nikakav problem nije. Takvi ljudi ne moraju ni da plaćaju porez. A sad mi govorimo... Ali sutra, dobro, ako ti hoćeš da izađeš, znači evo ti privilegija, ova. Sutra hoćeš da izađeš. To je ono, znate, dala baba dinar da uđe u kolo, pa sad ne može da izađe. A, hoćeš da izađeš, samo mu napakuju, a nisi platio porez, prijatelj. A ovde si ovde manipulisao, pa mu ovde podmetnu prostitutku neko pa ga snime. Ma kako kompromituje ovako. Tako da kad vi uđete u to kolo... Lako je ući, ali teško izaći. Kad vi uđete u tu priču, to je kao kad uđete u kockarnicu. Sve dobijete. Krenula sam emisiju sa tom pričom kao vlada sveta. Sad govorimo o tom nekom nižem nivou. Mnogi ljudi ulaze u tajna društva zato što nisu istinski vernici, nisu religiozni i misle da je to neka karta za neko bolje mesto i uopšte u tom svetu živimo i malo pre ste rekli šta nudi demon. Nažalost, to što on nudi vlast, moć, novac je zapravo san najvećeg možda, a možda i grešim, volila bi da grešim, broja ljudi. Ono što nudi, mislim... Najvećeg broja ljudi, pa ne ogromne većine ljudi, ne najvećeg broja, nego ogromne većine. To što nudi Gospod, o čemu pričate, dobro, to je, kako kažem, privilegija retkih da razumeju, da shvate i da zaista žive takav život, jer ti koji žive takav život veruju onaj, da kažem, posle ovog zemaljskog života. I sad, nadam se da ćemo biti, kako kažem, dovoljno jasni u artikulaciji toga. Ti koji su u tim tajnim društvima, ajde da kažemo da je to neki najniži nivo. To ko vlada svetom, imamo mnogo ljudi koji izlaze sa najrazličitim informacijama. Transnacionalne kompanije, razna tajna društva koje drže medije, koje drže političare.
Vi ih delite na dve, rekla bih, osnovne vrste, na masone i jezuite. Ako sam ja dobro prostudirala ono što radite. Krajnje pojednostavljeno, kako sam ja razumela, masoni, to je zapravo, to su anglosaksonci, to su američke države i to je Velika Britanija. Tu su masoni jaki, a jezuiti to je ovaj deo Evropske unije. Sad sam ja to pojednostavila na najbanalniji način, ali prosto ono da objasnim. I ta podela postoji u našem društvu i u svim društvima okolo. Onda ste vi na nekim predavanjima lepo objasnili, kaže, vidite, sad je ovaj političar uhapšen, a on je uhapšen zbog toga i toga. Onda je pušten i zbog toga i toga, ali nažalost ne možemo baš ići tako direktno. Ali da li je to najgrublja, ta najjednostavnija podela u ovom trenutku koja vlada nama, svetom ili ne znam? Da su oni jezuiti. Gledajte, mi možemo da sad govorimo o identifikaciji tajnih društva, ali to je kao kad bismo sad pričali o ulici, ne znam, u Beogradu, Vojvode Stepe i sad tu postoje dve mafijaške bande koje se bave dilanjem droge. I sad oni se sukobljavaju između sebe. Jedni su dileri droge i drugi su dileri droge. Sad, ko je vođa ovog klana, ko je vođa ovog klana, to je nebitno za nas. Za nas je bitno da nismo u toj priči, da se od toga dislociramo. Znači, ako je ulica Vojvode Stepe nebezbedna za život jer vladaju te bande dilera droge, dalje se selimo odatle. Razumete? Lenjici će kažu, ma gde sada prodajem stan, ovo da idemo. Kada govorimo o tajnim društvima, ono što je bitno, vi u tajnim društvima imate klasifikaciju, imate nivoje, prvi, drugi, treći, najviši je 33. u nekim tajnim društvima. Ali šta je tu poenta? Poenta je da oni koji su u vrhu, oni razumeju suštinu priče. Mislim, ni oni ne razumeju. Naprimjer, kad vi čitate šta kažu najuticajniji članovi tajnih društva, oni smatraju da je Sotona, s kojim oni direktno komuniciraju. Imate jednu sjajnu knjigu koja se zove Moj beg od demona, koju je pisao Roger Norn. Znači, Moj beg od demona, imate na internetu besplatno. Tu tačno možete da vidite kako demoni, sam Sotona, dolazi na sastanke tih ljudi koji su u samom vrhu. I oni smatraju da je Sotona nepravedno zbačen s neba, da je on pravi uređivač svemira i oni u to zaista veruju. I oni hoće da naprave svet koji će da bude slobodan, da će svako moći da radi šta hoće. Sotonski svet. A da ove koji prihvataju pravog tvorca da ih eliminišu. I oni kažu, gledajte, piše u Svetom pismu da će Bog da dođe da napravi red na zemlji. Ali ako mi počistimo sve i pobijamo sve sledbenike tog Boga, onda je to naša planeta, šta on ima ovde da dolazi kad smo mi ovde, razumijemo? Tako da, ti ljudi u hijerarhiji tajnih društava, koji sve kontrolišu, znači medije, to su ljudi koji su u toj priči teološkoj i oni veruju da zaista Sotona postoji i oni učestvuju u tim ritualima i prinošenju ljudskih žrtava i tako i tu se svašta radi. I orgijanje, to je za njih provod. Ovi ispod, svi ostali, možda bude mason 32. stepena, da pojma nema šta se dešava. Imate na internetu iskustva ljudi, ne znam, u nekim tajnim društvama. Dođe do visokog stepena, čak i najviši stepen, on ne zna pozadinu. I sad on je tu na višem stepenu zato što on bolje može da manipuliše. Mi sad možemo da pričamo koje tajno društvo kontroliše koje države na svetu. Nebitno, ali to je potpuno nebitno zašto. Za našu priču je bitno da mi živimo u skladu sa prva 3 poglavlja, samo nek čovjek pročita prva 3 poglavlja Svetog pisma. Čovjek je stvoren da živi u prirodi, da radi u prirodi. To je najzdravija fizička aktivnost za čovjeka i mentalna. Vi kad imate 5 ari zemlje, vi možda prehranite celu porodicu. Da živite sa svojom decom. Prva zapovest u Bibliji, rađajte se i množite se. Ako hoćete da budete bogati, treba da imate puno dece. Ali da biste imali puno dece, morate da prihvatite zakone porodice. A to je da muž treba da obezbedi svojoj ženi da bude princeza. Da ima najvažnija stvar za čoveka, za muškarca u životu. To nisu pare, kola, kuće, milioni u banci. Dobra žena. Ti kad imaš dobru ženu, koja je u stanju ne samo da rodi, nego da ih vaspita. Može da rodi žena za novac. Onda si ti bogat, imaš ljude koji te vole. I onda si ti bogat, imaš ovi što imaju puno para. I svi ti u tajnim društvima. Oni nemaju nijednog prijatelja. Oni oko sebe imaju ulizice. Te žene sa kojima su se kao bajagi oženile, oni ih tolerišu dok imaju para, dok imaju te beneficije. To nije iskrena ljubav. Razumete? Tako da, čovjek treba da živi u prirodi. Vi živite u prirodi, vi ste se vratili na vašu dedovinu, je li tako? Tako, ja se vratio na dedovinu, tu gde su moji došli
renovirao sam, imam svoju proizvodnju hrane, imam svoju vodu, imam svoj, sad ćemo da ugradimo solarni panel. Pazite, šta meni treba struje? Za internet, za laptop, za mobilni telefon. Meni struje ne treba. Imam svoju hranu. Da, to je imanje pored Leskovca. A pre toga, vi ste živeli u Americi. Sad se opet vraćam na tu priču o onima koji vladaju svet, o demonima. Vi ste živeli u Americi. Obama je rekao da će na kraju sad svog mandata registrovati tu satansku crkvu u Americi. A opet slušala sam vas da je taj satanizam naročito, kako kažem, da se afirmiše da postoji u Kaliforniji. Nemamo puno vremena, ali pošto je to jedno dragoceno iskustvo vaše iz Amerike, vi ste kao geolog više nego kao, da kažem, religiozni čovjek jednom bili u toj čuvenoj dolini smrti, gde se navodno pomera kamenje demonske sile i tako dalje. Ja bih vas zamolila, znači sad da nam kažete zašto Kalifornija, zašto upravo taj prostor i koliko se to tamo afirmiše i koliko je ta, kako da kažem, kultura življenja vidljiva, demonska, satanska ili ne znam kako da vas zovem. A to vas opet pitam zbog Hollywooda i zbog činjenice da mnoga naša, recimo, obdaništa sada slave Noć veštice i deca se oblače u veštice, u te kostime. Roditelji ne znaju šta to znači, gledaju hollywoodske filmove i to im se onako izgleda kao svetski, jel? I crtani filmovi i uopšte ta kultura koja dolazi iz Hollywooda. Sad ja sam 10 pitanja vama postavila, ali znate šta me zanima. Da. Gledajte, kada čovjek hoće da bude opsjednut demonima, naprimjer, vi imate u Africi lupaju u bubnjeve, igraju tamo oko onih totema gdje su slike tih demona koje su oni vidjeli, to su ona čudovišta, ona lica. I oni padaju u trans. To je najblaži oblik opsedanja demona. To imate danas u ovoj popularnoj muzici. Isti ritam i ljudi isti ritam i padaju, mozak dolazi u to alfa stanje gdje kritički ne analizira informacije koje dolaze u mozak. Vi kad pogledate ovu modernu muziku, to su sve kretenski, da ne kažem, idiotski tekstovi. Ali ljudi to ne slušaju, nego muzika i oni su u transu. Informacija dolazi u njihov mozak, oni o tome ne razmišljaju. Najbolji način, mislim, da čovjek bude opsjednut demonima i da uspe u karijeri, to je da ubije nevinog čoveka, da bude učesnik orgijenja. Evo, imali ste video, sad skoro je jedna poznata hollywoodska glumica, da ne spominjemo ime, izjavila kako je ona, da bi bila popularna u Hollywoodu, morala da bude dopuštena da bude silovana od njih, ne znam koliko, 30. Jedna vrlo poznata glumica. Koja, recite? Angelina Jolie. Imate video na internetu da ona priča to. Razumete? Ona sad sedi u Ujedinjenim nacijama, pored tamo nekog i ona tamo, mislim. Ali to je slika tog društva. I sad pazite. Znači, gde ima više nemorala? Vi, na primjer, po zakonima Svetog pisma koje je Bog dao, za takve stvari ide smrtna kazna. Za silovanja, za ubijanje nevinih ljudi, za te odnose istopolne i tako dalje i tako dalje. I sada, vi kad pogledate gde je centar najvećeg nemorala u Americi, u svetu, centar homoseksualizma vam je u Los Angelesu. Mislim, ja govorim o centru nemorala iz biblijske perspektive. Sa aspekta savremenog zakona, gej je nešto legalizovano. Znači, ja pričam sa aspekta Svetog pisma. Sa aspekta Svetog pisma, gej kultura je, za nju je propisana smrtna kazna. Centar toga je, i to je najbolji način da vas opsene demon, jedan od najboljih načina. Najveća žurka za Noć veštica je u Santa Monica bulevaru u Los Angelesu, gde se skupi preko pola miliona gej populacije da proslavljaju Noć veštica. To je glavni praznik gej populacije. Tu je odmah u Los Angelesu, San Francisco je također jedan od najvećih centara. Los Angeles je centar ne samo Hollywooda koji promoviše sve oblike destrukcije, nego centar pornografije. Vi kad pogledate geografske lokalitete, ako hoćete da budete dobro uspešni u biznisu, pazite, vi kad pogledate neznabošci, pagani, u stara vremena, on ako hoće da mu kuća bude uspešna, on uzme prvorođeno dete i zakopa ga u temelj. Ubije dete i kao, tu će bogovi da mi blagoslove kuću. Čuli ste za to, možda su i gledaoci čuli za to. Vi slično imate u Americi. Oni nazovu lokalitet đavolovi stubovi. Imaju zaštitu demona u ovom demonizovanom satanskom svetu. Pa nazovu
Devil's Cornfields, đavolovo kukuruzište. Vi imate slično nešto u Srbiji. Imate đavolju varoš. Pa to hoću da vas Razumete? pitam. Tako da vi ako hoćete da budete uspešni u sportu, u filmu, u muzici, pogledajte iskustva Beatlesa, Rolling Stonesa, gde oni pričaju kako su bili, oni su bili u Indiji, tamo se povezivali sa demonima i oni pod dejstvom demona. Demoni im obezbede uspeh da budu popularni, jer ona ruljak što dolazi na koncerte, to je sve hipnotisano, u stvari demonizovano. Tako da vi ako hoćete uspeh u ovom svetu, povežete se sa demonima i u sportu. Ja sam pisao neke tekstove koji nisu popularni u ovom društvu vezano za neke sportiste koji su direktno na vezi sa demonima, nisu svesni. Ljudi koji su demonizovani, oni misle da su povezani sa Bogom. Oni imaju neka nadprirodna iskustva, oni misle da je to božanska sila. Tako da je to jedna kolektivna hipnoza čovečanstva. Šta mi treba da radimo? Da se dislociramo od toga, mi na to ne možemo da utičemo, ljudi hoće zlo, svet ide u kataklizmu, u novi svetski rat koji će biti mnogo, mnogo gori nego prvi i drugi, jer su danas ljudi mnogo gori. Imaju na raspolaganju mnogo ubojiti oružje nego u drugom svetskom ratu. Tako da ova nova klanica koja se sprema, to će da bude užas svih užasa. Zato. Je li to klanica dobra i zla? Ne, to je klanica između dve satanske bande koje se bore za prevlast u svetu. Kako se sačuvati, poslednje pitanje, kako opstati u ovom svetu? Vi ste izabrali način, vratili ste se na vašu dedovinu, na imanje. U jednoj rečenici... Između kisele vode i Coca-Cola pijete vodu sa izvora. Tako je. Znači, odgovor je jednostavan. Treba se vratiti tim jednostavnim drevnim principima koji su najbolje opisani u Svetom pismu. Ima ih i u Dušanom zakoniku i kanonu Leke Dukađina, ali sve su to kopije zakona i Svetog pisma. Znači, da se vratimo na život u prirodi. Ne kažem ja da ne treba mi da pokidamo sve mostove sa gradom. Ako radimo neki biznis u gradu, možemo da radimo dok to može da funkcioniše, ali da imamo ostupnicu. Da našu decu vaspitavamo u zdravom ambijentu, da ih kućno obrazujemo, kao što je naš Gospod Isus Hristos, on je učio školu od oca da radi kući. Znači, deca treba da uče od roditelja da rade, ali roditelji prvo treba se nauče radi, jer roditelji ne znaju ništa da rade, znaju da rešavaju matematičke probleme i da se bave nekim budalaštinama. Znači, da se vratimo. Ovo je pitanje opstanka isto kao Lot. Znate, kad je bilo uništenje Sodoma i Gomora, Bog kaže Lotu, izađi iz Sodoma. Njegova žena hoće, neće, njegova deca. Izlazi i spašava živu glavu. Znači, ovo je pitanje života ili smrti. Ko je pametan? Neće imati izgovor da ide. Živiš u prirodnom ambijentu, osposobiš se, obučiš se šta je zdravo da se hrani, vi možete da se prehranite na 5 ari i funkcionišete srećni. Šta će oni da se kolju? Nuklearne bombe, trovanje, chemtrails, ma ne interesujem. Imam moju vodu, imam moju hranu, imam moju šporetna drva, mogu da imam sve, imam svoj podrum za zimnicu i šta će oni da rade? Ne zanima me. Ja se družim sa mojim ljudima, sa mojim prijateljima, sa mojom decom i živim potpuno izolovan. Da, ali ima ono, pustio bi je njega, ali neće o mene. To je divno, pod uslovom da ne budu oni hteli nas. Teško da se bilo ko može sačuvati u tom opštem haosu. No, svejedno, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost. Zahvaljujem se pre svega što pišete vredne i sjajne knjige. Našim gledalcima informacija za sve one koji žele da imaju vaše knjige mogu da se javljaju na naše telefone u redakciju. Mi ćemo im dati vaš kontakt. Mogu samo još jednu rečenicu da kažem, pošto ste ovo sad spomenuli. Znači, možda se desi što bi narod naš rekao da će i nama da zaigra mečka na vratima. Ali pazite, najvažniji događaj u istoriji je vaskrsenje Isusa Hrista. Kad je Isus ustao iz groba, Isus je obećao da će sve nas ponovo da stvori. Jedne na večni život. Da ne napravimo grešku sa mnoštvom informacija. Ajmo da pojednostavimo. Dakle, mada moji gledalci su involvirani u ovu temu o kojoj mi večeras govorimo. Da bismo razumeli svet u kome živimo, moramo razumeti prvo ko vlada ovim svetom. I šta bi bio vaš odgovor? Običan građanin misli, pa dobro, demokratija, izlazimo na neka glasačka mesta, glasamo za nekog i poštuje se snaga volje građana. Šta vi kažete? Ja ću citirati reči onoga koji je stvorio ovaj svet i koji je bio na zemlji pre 2000 godina u ljudskom obličju. On je kazao da ovim svetom vlada Sotona ili Satan na hebrejskom. Sad kad ja to kažem, ljudi, pošto ogromna većina ljudi su teološki nepismeni, da ne kažem polupismeni, ljudi će reći šta ovaj priča. Mi ako ne znamo duhovni svet da postoji, i ako ne znamo teologiju, teologija je najvažnija nauka. Mi ako ne znamo teologiju, mi ne možemo da sadimo luk, a kamoli da se ženimo. Ti stari zakoni koji su naši preci primenjivali za ženidbu, to
To su biblijski zakoni. Kad pogledate kanon Leke Dukađina, Leka Dukađin je bio čuveni srpski junak, koga su sad svojatili ga i ovi oni. Vi imate tamo jedan zakon koji kaže, koji je potpuno nepopularan, da je žena u kući domaćica oslobođena svih poslova. Kraj priče. Ona ima da se posveti deci, ima sluškinje koju u kući se radi i njoj onda nije problem da rodi 10. Mi sad kukamo, ne znam, o beloj kugi, pa zato su krivi muškarci koji ženama ne mogu da obezbede da funkcionišu. To je danas potpuno neprihvatljivo. Vi sad kad ljudima kažete, to će opet da im bude, da postoje duhovna bića koja mi ne vidimo. Znači, tvorac u Svetom pismu nas ne kaže samo kako da se ženimo, šta da jedemo, kakvi krivični zakone da imamo, nego nam kaže da postoji svet duhovnih bića, koje su izuzetno moćne. To vam je analogija otprilike ovako. Vi i ja sad sednemo u neku mašinu za vraćanje u prošlost, vratimo se 200 godina u prošlost, sa svom ovom našom tehnologijom, uzmemo videoprojektor i ja i vi sednemo tamo iza nekog brda i preko videoprojektora spustimo sliku, vi i ja pričamo. I pustimo tamo na stenu nekom pastiru koji čuva ovce. I on kaže, šta je ovo? Pa zvučnik, on ne zna šta je zvučnik. Pa donesemo, ne znam, automatsku pušku. Mi bismo ih fascinirali sa našim znanjem. Sad vidite, postoje duhovna bića, kao što je tvorac duhovna bića, koja postoje u ovom svetu, koja tvorac naziva anđeli. Kao što među ljudima postoji pobuna, među ljudima postoji pobuna protiv tvorca i onih koji su na strani tvorca, znači oni koji su na Božjoj strani, tako i među anđelima postoji. Ta bića mi možemo da vidimo ako uđu u vidljiv deo spektra. Naprimjer, ljudi koji koriste halucinogene droge, kao što je LSD, oni imaju vizije. I prikazuju im se, demoni su izuzetno moćna bića koji mogu se prikažu kao sirene, polu čovjek, polu životinja. Mogu da naprave da vi sad vidite ovde nebeske svetove. Naprimjer, meni dođe čovjek i kaže, gospodine Petroviću, ja hoću sad nešto da vam ispričam što nikad niste čuli u životu. Ja kažem, jesi putovao po svetu, po nebesima i sretao sirene? Kaže, kako vi to znate? Pa rekao, znaš koliko mi ljudi bilo takvi koji mi to pričaju? 100. I sada vi imate duhovni svet. Čovjek može da bude nadahnut Božjim duhom kad radi dobre stvari, ushićenje. A može da bude opsednut, demonizovan. Dakle, duhovna bića koja mogu da nas opsegnu ti demoni, to vam je kao bakterije. Znači, vi ako ne održavate higijenu, počnu bakterije se razmnožavaju na ovaj, mi se znojimo i bakterije se umnože i mi imamo problema zdravstvenih. To može da bude u crevima, može da bude na koži. Mi ako ne poštujemo, znači, zakone higijene fizičke, to će nam se desiti. Ako ne poštujemo zakone duhovnog zdravlja, na primjer, idemo da se kockamo, idemo da činimo preljubu, idemo da krademo, idemo da lažemo, da ubijamo nevine ljude, onda mi postanemo opsednuti. Ili demon nas opsedne. Jedan od najpopularnijih, mislim, ja nisam političar, sada se dodvoram vašim gledocima, jedan od najpopularnijih i danas najviše promovisanih koncepta opsednutosti demonima jeste zaljubljenost. To je kad čoveku mozak ne radi, znači on ne gleda osobu suprotnog pola, da li će to da bude dobra supruga, da li će da bude dobar muž. I on je hipnotisan, demonizovan i on ide, on će da ubije i sebe i ljude oko sebe i da rasproda sve u tom jednom bolesnom stanju. Kao kockar. Kad vi uđete, kockari su isto demonizovani ljudi. Ljudi u psihijatrijskim bolnicama, to su sve demonizovani ljudi. Vi njih ne možete lečiti tabletama, oni tablete mogu samo da spavaju. I sad pazite, vi imate duhovni svet. Vi o njemu ne znate ništa. Mislim, ljudi savremeni, ljudi ne znaju ništa. I sad imate vođu te pobune, anđeo, duhovno biće, koji se predstavlja jednom narodu u Indiji kao Šiva, drugdje se predstavlja kao Tamuz, ovamo se predstavlja kao Sotona, ovdje se predstavlja ovako, ovdje se predstavlja onako. I onda on, kao što Bog želi da okupi ljude oko sebe, oko dobrih načela, ovaj pokušava da ljude okupi oko loših načela. Novac. I sad vi imate dva koncepta. Koncept novca. Ako budem imao para, bit ću srećan. Sa parama mogu da kupim sve. Para vrti, de burgija neće. Sa druge strane imate Božji koncept. Ovo je sotonski koncept. I ljudi zbog para će sve da urade. I da promene veru, i naciju, i da prihvate svaku destrukciju, i nemoral, i tako dalje. Sa druge strane, tvorac kaže da je naše najveće bogatstvo dobri ljudi. Znači, koliko ćemo biti bogati od toga koliko imamo prijatelja. Pazite, vi kad imate dobrog prijatelja i nekog ko vas istinski voli, vama možda bude lepo i na livadi, i u šumi, i u zgradi, i u zatvoru. Zato veliki junaci, da im ne spominjemo sad ovdje imena, koji sede po kazamatima svetskim, srpski junaci, oni su srećni jer imaju sačuvano ono što se zove Božje obličje ili naši političari pokušavaju tu da negde plivaju, da nešto pokušavaju da se spasi, šta se spasti može, kao što je pokušavala Vlada Cvetković Maček. Hajde da probamo tamo i sa ovim Londonom, da probamo i sa Hitlerom, da tu
Znate, ne možete vi da se... To je kao kad imate dve ulične bande ili evo pogledajte za vreme Drugog svjetskog rata. Prođu četnici kroz selo, oni mobilišu sve muške glave. Prođu partizani, komunisti, oni... I sad vi ne možete da kažete ja ću budem neutralan. Vi, to je jako teško u ovom svetu. Vi možete da budete neutralni ako se dislocirate negde u prirodni ambijent i da kažete sad ću ja da pokušam da se dislociram. To je najbolja opcija. Ali ljudi koji su u gradovima i koji su navikli da žive na jedan način, molim vas, oni dođu, pogledajte Varšavski geto. Jevreji kao neće biti žive po gradovima, ovih samo opkole i krene klanica. Isto tako u NDH ili u drugim. Neće biti rata, pogledajte Sarajevo. Ali to je slika ljudske intelektualne lenjosti. Neće biti rata, preovladaće razum. To su samo izgovori za njihovu lenjost da oni spakuju kofere i da kažu daj da brišem spašam živu glavu. I to mi danas imamo i ta istorija se stalno ponavlja u smislu tih grešaka. Dobro, izvinjavam se. Bekom kaže znanje je moć. Kakav je vaš stav danas? Koliko ljudi imaju tu vrstu moći? Dakle, intelektualnog znanja, u kakvom svetu živimo, ko vlada ovim svetom, s kim smo mi zapravo u sukobu, ta čuvena priča dobra i zla. Pomenuli ste naše pretke, nepismene, koji su neke elementarne stvari znali, ko vam je prijatelj, ko vam je neprijatelj, i to nisu dovodili u pitanju. Mi danas vodimo stalno besmislene rasprave da li su nama veći prijatelji Rusi ili, recimo, Zapadna Evropa, Evropska unija. Dakle, iako je to elementarna činjenica, kad god su dolazili, oni su ovdje dolazili bombama i puškama, nikad nisu došli bez toga. I 99. su svi došli zajedno. Dakle, razgovor s vama jeste zapravo u tom smislu važan. Dakle, šta mislite, koliko ljudi znaju? Koliko razumeju svet u kome živimo? Ako ga ne razumeju, mogu li da mu se suprotstave? Naši preci su bili mnogo pismeniji od nas, u smislu da su znali mnogo više o životu. Mi smo pismeni, završili smo neke škole. A molim vas, u današnjim školama vi ništa ne možete da naučite. Škole koje su išli naši preci. To nisu bile akreditovane škole od svetskih naučnih institucija. To su bile kućne škole gde su oni učili da rade, da poštuju roditelje, gde su znali porodične zakone. O tome bi mogli da pričamo 5 emisija i to je ekstremno bitno. Nemamo vremena sad o time da se bavimo. Znači, naši preci su znali da žive u prirodi, da opstanu u prirodi, imali su adekvatan sistem vrednosti. Oni su imali jednog sveštenika na njih 3000, koji im čita iz Svetog pisma, oni slušaju. Znate, Biblija je pisana za nepismene jevrejske pastire. Nije u Bibliji neka filozofija koju ne mogu ljudi da razumiju. Pitanje su jednostavne stvari. Oni su, jedan poznati biolog iz Hrvatske koji se bori protiv GMO-a, on je rekao, kaže, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva ona znanja koje su naši preci akumulirali o životu i radi u prirodi, mi smo izgubili. Znači, znanja koje ima savremeni čovjek. Savremeni čovjek je najgluplji čovjek u istoriji. Ljudi pre 100 godina su imali mnogo više znanja nego današnji čovjek. Sa druge strane, mi danas imamo veliku količinu informacija. Tako da to zaglupljivanje koje mi imamo od kolevke pa do groba, kojima nas bombarduju, ono može da se nadomesti velikom količinom informacija, tako da ljudi koji su pametni, koji žive po svojoj savesti, koji hoće da istražuju, koji kažu čekaj bre, ovdje nešto ne funkcioniše, oni mogu da uđu na internet, mogu da se informišu i kako kaže Isus Hristos, ko traži naći će. Tako da svaki pametan čovjek i danas, i pre 3000 godina, i pre 100 godina je mogao da se informiše i nije morao da strada. Jednog dana, kada Bog bude napravio red i kad svako će moći da vidi život bilo kog čoveka, da je svako mogao da se izvuče, da se iščupa, da je uključio mozak. Koristio logiku. Tako je. Znači, kada govorimo o znanju, pa vi u Svetom pismu imate, Bog kaže, izgibe moj narod jer je bez znanja. Ali o kom znanju Bog govori? Tu se koristi hebrejski glagol ladat, znati. Taj glagol se koristi kad se kaže pozna Adam ženu svoju. To je jedno posebno znanje između muškarca i žene kad uđu u brak. Kada mi tvorca istinski poznajemo, kad mi razumemo zakone sveta u kome živimo, znači čitamo Sveto pismo, tu su dati svi zakoni. I kada vi živite taj život i vidite kako živite po tome i sve vam se dobro vraća i napredujete. Onda imate to lično poznanstvo sa tvorcem i to je najvažnije znanje. Ovo znanje koje se danas ljudima servira, to nije nikakvo znanje, to je zaglupljivanje. To su informacije koje vama u životu ničemu ne služe. Da, ali mozak je kompjuter, on prima te informacije,
i sve na nivou utiska, čovjek ne koristi logiku vrlo često. Dakle, ne pita se a zašto. Sad ulazimo u ono što je osnovna tema, da kažem, vi ste napisali knjigu Ko vlada svetom. Imamo i priručnik, to mi je bilo asocijativno, priručnik za Srbe početnike i Turlakov ima to jednu sjajnu knjigu jer smatra da smo svi početnici u srpstvu. Vi imate sličan priručnik za početnike, ali ne u istoriji, nego u religiji. Da, ja sam napisao knjigu koja se zove Pravoslavlje za početnike. Jer smo svi zapravo početnici, to je tačno u religiji. E sad... U drugom poglavlju Svetog pisma čovjek je stvoren od dva elementa. Od materije, dakle čovjek je oblikovan od mrtve materije ili kako se to kaže prah zemaljski. Kad pogledate čovjeku anatomiju, više od 99% našeg tela čine 4 hemijske elementa. Vodonik, kiseonik, ugljenik i azot. Manje od 1% su svi ostali hemijski elementi. Dakle, u hebrejskom originalu kaže da je tvorac čovjeka jacar, što kaže oblikovao ga. I mi smo zaista oblikovani od mrtve materije, a plan po kome smo oblikovani je zapisan na molekulu DNK gdje se nalazi informacija našeg plana. Onda je u taj fizički aspekt ubačen duh životni i formirana je duša. Dakle, duša je spoj tela i duha životnog. Tako da je čovjek i telo i duh. I kao što on treba da održavamo naše telo, tako je bitno da održavamo naš duh. Domen fizičkog zdravlja, tu će se mnogi složiti. Znate, zdrava hrana, život u prirodi, fizička aktivnost, spavanje na vreme i tako dalje. Međutim, duhovni aspekt je mnogo važniji, jer bitka se vodi u glavi. I vi sad čoveka hranite duhovno sa informacijom. To sad ne pričamo šta je zdravo da čovjek jede, to je piše u Svetom pismu, o tome govori i ozbiljna medicina, ali taj duhovni aspekt o kome mi ćemo danas da pričamo, to je domen informacije. I sada mi možemo da se drogiramo sa lažnom informacijom. Evo, da citiram jednog čoveka koji se deklariše kao ustaša. On je napisao knjigu koja se zove Planirani haos, da mu ne spominjemo ime. On je bio visoki političar u Podrinju, odnosno taj deo Srebrenice Potočari. On je, inače, musliman, izjašnjava se kao muslimanske veroispovesti, iako kad vidite kako živi, nema veze sa muslimanskom religijom. On se izjašnjava kao musliman, on je bio visoko rangirani političar za vreme ovog rata na prostorima Bosne i Hercegovine. I on u svojoj knjizi, koju inače objavila Udruženje Majke Srebrenice, pazite, on tu govori kako je odrastao kao mali na selima gde se pričalo i gde su veličali Ante Pavelić, Jure Francetić, Handžar divizije i tako dalje. On veliča ustaški pokret. To sad nije bitno za ovu priču, nego onda priča kako prave muškarčine su one koje se u kafani pobiju iz čista mira, koji će svoju ženu da ostave zbog konobarice koja je došla iz Srbije i tako dalje. I na kraju on kaže kako je bio na predavanjima koje su držali Ali Izetbegović i tako dalje. I njega je podstakao taj nacionalni ponos. I on kaže da je nacionalni ponos veća droga od sintetičkih droga, od žena i od alkohola. Čim on to kaže, znači da je on to sve probao. I to kaže za 3 koplja. Znači, nacionalni ponos. Za 3 koplja od sintetičkih droga, od nemoralnih žena i od alkohola. I sad pazite, vi imate falsifikovanu istoriju. Formirate falsifikovane nacije. I vi ljude drogirate sa lažnom informacijom da su oni, ne znam, neka nova nacija, da imaju neku lažnu istoriju. A šta je s nama? Zašto mi, evo da kolokvijalno potrebim tu reč, kad kažem mi mislim na sebe, zašto mi nismo na taj način drogirani, jer nam se istorija ponavlja, imamo Jasenovac, Drugi svjetski rat, pa slična sudbina početkom 90-ih u Sarajevu, u Zagrebu, srpske porodice su ostale, smatrajući da im se neće ponoviti 1941. godina, ponovila se i na prostorima Kosova i Metohije. Dakle, zašto smo mi ponavljači istorije? Zašto mi nemamo taj odvremeni mehanizam da razumemo ono što se dešavalo? Je li to šta, zbog falsifikovane istorije ili zbog... Ne, nema to veze sa falsifikovanom istorijom. Falsifikovana istorija vam daje identitet da vi vidite da ste potomak slavnih junaka koji su živjeli tako, tako i tako. Dobro. I onda kad vi to znate, da su vaši preci bili uspešni, da su bili veliki, onda vi
hoćete da se identifikujete sa njima. Razumete? E sada, pitanje Jasenovca i ove pogibije koju smo mi imali, to nema veze sa istorijom. Da smo mi u tom smislu ponavljači. Ali ona se ponovila na ovaj način 1991. Ona se ponovila zato što smo mi živjeli na jedan pogrešan način. Znači, mi živimo na jedan pogrešan način i zato stradamo. Ja sam ovdje govorio o identitetu. Znači, naš identitet jeste falsifikovan. Mi ne znamo, evo vi pitajte današnje srpske istoričare ili intelektualce odakle ime Srbin. To neće znati, 99% njih neće znati da vam odgovori. Ili, na primjer, Dušanovo carstvo su zvali Magnum Iliricum. Šta znači ime Iliri? Odakle potiče? Oni neće znati da vam kažu. Mi možemo i o tome da pričamo. Ali ovdje mi imamo jedan drugi moment. Imamo domen stradanja. Zašto mi stradamo pre 100 godina, pre 50 godina? Zašto nam se sprema novo stradanje? Zato što živimo na jedan pogrešan način. Vi da pitate babe od 70-80 godina, babe će vam reći, vidi sine, moja baba je meni pričala. Moja baba Anđa iz Bjelopavlića. Kaže, sine, vidi, ovdje su za vreme Drugog svjetskog rata dolazili, pošto su moji iz Crne Gore došli u okolinu Leskovca, one žive u jednom selu kod Leskovca, kaže, vidi sine, ovdje su dolazili iz Leskovca i plaćali su zlatom kilo brašna. Zlatom. I sad to nije poruka i pouka ljudima koji danas žive, koji vide da se spremaju strašne stvari, da je rat tu pred nosom, da je pitanje kad će to da bukne. Svetom, ko vlada nama, možemo li se suprotstaviti, okvirno tema o kojoj večeras govorimo, a o tome govori doktor Miroljub Petrović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. I odmah na početku, evo, kako da vas predstavim? Vi ste doktorirali filozofiju, geolog ste, direktor Centra za prirodnjačke studije, religijom se bavite, a sad čuh i medicinu, to je nepoznanica. Znači, ono krajnje pojednostavljeno, neću da vas pitam, ako biste morali se predstavite, šta biste rekli o sebi, ko ste zapravo vi, ali evo, kad je u pitanju vaše obrazovanje, vaš znatiželjan duh, šta ste sve završili i šta je vaša zapravo osnovna misija? Pa kad me pitaju da se predstavim, ja najviše volim da se predstavim, da kažem da sam direktni potomak Kučkog vojede Radonje Petrovića, guvernera svih brda, čovjeka koji je imao jednu veliku harizmu, da je uspeo da okupi sva brdska plemena i bratstva u jednoj misiji oslobođenja od ropstva. Tako da to je ovako moja najveća titula, jer kada sam proučavao i krenuo da istražujem tradiciju, to me je ponukalo da krenem da istražujem sve ovo što sam kasnije studirao. Ja sam prvo studirao elektrotehniku zato što kao potomak tog čuvenog vojvoda Radonje trebao sam da budem u svemu najbolji. I kad sam bio klinac nisam znao šta ću da studiram i onda sam pitao koji je najteži fakultet, koji je najbolji. Onda su mi rekli elektrotehnika. Iako to mene nije mnogo zanimalo, ja sam to studirao. Međutim, moje pravo obrazovanje je bilo kada sam sa 25 godina došao u te Kuče, odakle potičem, odakle i vojvoda Marko Miljanov čuveni. I kada sam se sreo sa ljudima s koja sam viđao samo jednom kad sam bio 5 godina, sa mojim stricem Mišom Miljanovim Petrovićem, čuvenim guslarom. I onda se moj svet preokrenuo. Vidio sam jedan drugi sistem vrednosti. Tradicija, moral, religija, junaštvo, požrtvovnost. I vidio sam da sam među tim ljudima ja polupismen, da ne kažem nepismen. Dok sam bio u Beogradu i dok sam se kretao po velikim gradovima, ja sam svuda bio najpametniji. Bio sam i u košarci, jedan najboljih i tako dalje. Bio sam nezadovoljan. Kad sam došao među te skromne ljude, ja sam tamo vidio koliko sam siromašan. Onda sam krenuo da istražujem. Hteo sam da, pošto sam vidio da se sve bazira na moralu, a temelj morala je religija, krenuo sam prvo da istražujem geologiju, jer geologija je najvažnija naučna disciplina koja će da verifikuje da li je Sveto pismo tačno ili nije. Uzeo sam smer paleontologija, fosili koji pokazuju da li ima prelaznih formi, da se desila evolucija. Geologija je bitna zbog starosti zemlje. Vidio sam da je Sveto pismo u svemu naučno verodostojno. Onda sam krenuo da istražujem medicinu, nije mi se svidela ova zvanična medicina, pa se sklopila situacija kad sam imao neka predavanja u Americi, saznao sam tamo da postoje lekari koji neguju tu drevnu medicinu, tu originalnu koja se zasniva na zdravom životu, na higijeni, na svemu onome što su naši preci znali. I to mi je došlo baš onako sjajno, tamo sam završio medicinu, a pošto me religija jako zanimala, ali iz jednog naučnog aspekta, jer sam hteo da upoznam zakone tog duhovnog sveta i kako to funkcioniše. Jer religija se ne bavi samo duhovnim aspektom, bavi se i čovekom i zdravljem. Vi u Svetom pismu imate zakone zdravlja, imate zakone porodice, zakone sreće, zakone krivičnog zakona i tako dalje. A imate objašnjen taj duhovni svet koji je vrlo bitan za ovu priču o novom svetskom poretku,
o kojem ste želeli da danas pričamo. Znate hebrejski? Tako je, hebrejski sam učio da bi mogao da čitam Sveto pismo i na originalu, ali znate, ako hoćete da proučavate Njegoša, možete da ga čitate na nemačkom, ali kad ga čitate na srpskom, to je pravo razumevanje. Tako isto kad čitate hebrejski, vi onda vidite, možete vi iz prevoda puno da vidite, se razumemo, ali kad uđete u original, to je jedna potpuno nova dimenzija. Tu vidite takve aspekte koje inače ne možete da vidite. I o tome možemo da pričamo. To je posebna tema. Tako da sam ja doktorirao ja sam, dok smo zajedno, vi i ja, da kažemo, učestvovali u radu televizije Palma, ja sam tamo snimao jedan serijal koji se zvao Čudesa stvaranja i zbog tog serijala meni je zabranjeno da branim magistarski rad na Beogradskom geološkom fakultetu jer sam govorio protiv evolucije, a u prilog koncepta stvaranja ili kreacionizma. Tako da sam nastavio studije ne na geološkom fakultetu, nego na filozofskom fakultetu i u inostranstvu, pošto ovde nisam bio baš poželjan zbog svojih stavova. Tako da sam u inostranstvu doktorirao na filozofskom fakultetu na temu povezivanja nauke i religije. Sve to što ste otvarali kao teme zapravo je u suprotnosti sa nekim konceptom stvarnosti u kojoj mi živimo i obično kada se te zabranjene teme pokrenu u medijima, onda svi oni koji to rade dobiju etiketu najmanju ruku ili čudaka ili oni koji zagovaraju teoriju zavera. Pre par godina smo videli da je to termin koji je CIA namestila. Ali naravno nećemo se baviti tim manje više, da kažemo, opštim poznatim stvarima. Malo pre, nisam planirala, ali kada smo u domenu teologije čoveka, da li biste mogli onako u kratko pojednostavljenoj formi da kažete, pošto živimo u materialističkom svetu, živimo u civilizaciji uspeha, u jednoj gramzivosti gde svi hoće više, veće i tako dalje. Šta je čovek pre svega? Da li je on materialističko biće ili je duhovno biće? Čovek je jedno i drugo. Znači čovek je, kada pogledamo anatomiju čoveka, ona je najbolje objašnjena u dostojanstvu. Vi čoveka možete da ubijete sa pištoljem, sa sabljom, a možete da ga ubijete tako što mu oduzmete dostojanstvo. To je najgora smrt. Vi ste hodajući mrtvac, živite bez morala, bez dostojanstva. Sad vi imate dostojanstvo i vi ste u zatvoru, nekom kazamatu okupatorskom. A ovde imate Haškom tribunalu, da preciziramo. Dobro, to ste vi rekli. To sam ja rekla. A ovde imate neke izdajnike, gnjide, ne znam kako da ih nazovem, koji šete ulicama bez dostojanstva, bez morala. Njima može rulja izmanipulisana da aplaudira. To ne vredi ništa. To je kao kad dođete u dom za retardiranu decu i napravite neku grimasu, nešto glupavo i oni vam se smeji kao bravo. Vi trebate da imate aplauz i tapšanje po ramenu od moralnih ljudi, od ozbiljnih ljudi, koji veličaju dobre stvari, koji su junaci, koji se žrtvuju za svoje i da imate blagoslov, odnosno tapšanje na ramenu od Boga. Razumete? Sad, dotakli ste, ako sve da prevedem, dakle, mi živimo u nekom svetu borbe dobra i zla. Apsolutno. Kada se kaže, da, demon, ljudi odmah zamišljaju nekog čoveka sa nekim rogovima. Vi ste to plastično objasnili, sile dobre i sile zla i suštinski naše srce vodi večitu borbu oko toga. Moral, pomenuli ste i vrlo često govorite o moralu. Današnji svet ne računa sa moralom, a kažu da ni moral baš mnogo ne računa, mislim, sa svetom u kome mi živimo. Zašto je moral važan? Zašto je veronauka važna? Praktično od dete kad se rodi, zašto je važno da je uči, da je zna? Zašto je moral jedna od najvažnijih stavki ili obraz, ne znam, ili ono. Mi imamo sad servitudeštvo život bez obraza. Stid. Zašto su to važne kategorije za psihičko stanje svakog od nas, za život? Pa vidite, problem ovoga sveta nije ekonomski problem, ni zdravstveni problem, to što imamo puno bolesnih ljudi, nego moralni problem. Znači, zašto ekonomija, zašto danas umire 40.000 ljudi, 40.000 dece svakog dana u Africi? Moralni problem, ne zato što nema hrane na zemlji. Oni bacaju hranu u more da bi držali visoku cenu. Znači, moral je bitan ako ste zainteresovani za Božji koncept stvaranja dobrih ljudi. Ako ste zainteresovani za koncept satanizma, gde zadovoljstvo ne proističe prijatelji, deca, dobri ljudi, nego novac. Ljudi koji imaju novac, kako ga troše? Troše ga na drogu, troše ga na nemoralne žene i troše ga na uništavanje drugih ljudi. To je
I to je koncept satanizma. Vi ako slušate ispovesti ljudi koji su bili u satanističkim sektama, postoje satanističke sekte na različitim nivoima. Postoje ovi klasični sektaši, postoje tajna društva. Koncept je potpuno isti. Ako hoćete vidite kako funkcionišu tajna društva i kako su to rituali, pogledajte film Širom zatvornih očiju, ali to je isti model. Imate drogu, znači u satanističkoj sekti imate, znači drogirate se, posle toga imate orgijanje i imate da se kolje životinja i pije se krv. Na višem nivou vi isto imate drogu, orgijanje i kolju se ljudi i pije se njihova krv. Kako živi savremeni čovek? Ljudi koji se bave biznisom, koji oni gaze po lešima. 70% radnika samo u Srbiji nije primilo platu na vreme. Znači njih ne zanima da li će to dete od tog radnika što tu radi sutra da jede. Znači, oni novac, kad pogledate s kim se žene, sve se žene s nekim nemoralnim ženama, pa posle razvodi, luda kuća i tako dalje. Tako da vi imate koncept koji nudi Sotona, koji rukovodi tajnim društvima, koji kontrolišu političare, medije, zakonodavstvo, sistem obrazovanja, potpuno kontrolišu, ide se na uništenje čoveka. Znači, uništenje čoveka kroz proces zaglupljivanja i tu morala nema. Ako hoćete dobre ljude, morate da primenite moral. Kad imate dobre ljude, onda i ekonomija dobro funkcioniše. Ljudi koji su moralni nikad nisu bolesni. Evo, pogledajte Amiše, da njih navedem kao primjer. Nisu oni savršeni, ali oni žive u prirodi, velike porodice, deca im se ne vakcinišu, žive potpuno prirodno, oni nikad nisu bolesni, molim vas. Naši preci su jako retko bili bolesni, jer su živjeli na zdrav način, na prirodan način. Znači, moral je reč koja u sebi podrazumeva sve zakone koje je Bog dao, koje mi znamo po savesti, ali pošto naša savest otupi i odrastajemo u nijednom lošem društvu, imamo Sveto pismo. Znači, postoji tvorac, postoji Sveto pismo. U prvih 5 knjiga Svetog pisma imate sve zakone koji su potrebni čoveku. I zato je taj prvi deo Svetog pisma koji se zove na hebrejskom Tora, što bi u našem prevodu značilo učenje, imate sve objašnjeno. Naš centar je objavio novi savremeni prevod Svetog pisma. Mi, nažalost, sa srpskom nismo imali Sveto pismo na razumljivom jeziku. Čitamo arhaizme iz 19. veka. Mi smo objavili novi savremeni prevod koji može da se nabavi. Ima ga na internetu besplatno. Tako da čovjek može da pročita Sveto pismo. Prvih 5 knjiga su najvažnije. Da se upozna sa zakonima. To su stari srpski zakoni. Znači, moral je ime koje podrazumeva sve zakone za stvaranje dobrih ljudi, jer to je uslov svakog bogatstva. Pre svega duhovnog bogatstva, a onda i materijalnog. Jer pogledajte vi naši preci kako su živjeli. To su biblijski zakoni. Nemate vi po starim srpskim zakonima, odnosno biblijskim zakonima, penziju. Da vas finansira Međunarodni monetarni fond i treba premijer da pozajmi pare da bi finansirao 2 miliona penzionera u Srbiji. Nego vi imate da se ulažu u porodicu i obaveza